Rahnwet na. Rahnwet. Rahnwet. Yes, ira oralapakan mesatan sum ang kapese yung Rahnwet na. Rahnwet. Iya ngo kasalenye rakacho karos pachunan programen Rahnwet nan Ponpay programen kabese rakap po rakasampalakan mawiyawi tabanwiyawan nan wain Ponpay mo nachpan pacho yung nan programen kabese nan suksech koneng yen walyan kichti o yach nga sakaratan kay pani o wow pon molan wow arakso kon Ponpay yu hach nga sakaran wow lapan kupuran isanan kan ko Waun kisapal marlikan nanalak nan kanyay ko. Wow choror to kay sapal machay kabina and Wayne Ponpay karyawan kabina speaker vice speaker o chawakan chorus nan 11 Ponpay legislature. Pachewan waun kison ko pong labalap. Samura labalap silaban momot sokan. O pachewan waun ki sapal marchon way usak. Rahnwet way sapal man kay sa mga pagchelan kachin kasamo Miss Felixtina R. Oliver Irons, Moya, Manager and FSM Social Security Ponpay Branch. Kachay kachineo bene o kasamo pinaka-apply kasampal manage o non-program and success. Kalangan Program Director Kalio, H1 Wow Kapachabach, Poyakianso, Rakachin Pupura. Ipachawan Waliante Office Lab and FSM Social Security, Yan Pachawan Kapese tato kasamwaleo na pitata survey me seban pachoyong lale ang sukaran. Kalangan, area kumtula o kapese, takot survey. Kalangan program director survey ni Masalin Ponpay yung tatok and ropro. Kalanganin komoy, yakak sainsal yat mitatakan rop the survey which panuyawi. Hoya what's a tatok watch panuyawi ye? Tatokan rop watch kasandiran uyawi chiptanan sa hubungan August, rin sa Puano, del January sa Climaw, Paria Kitri sa Climaw, ni Office and Ponpay Branch. Yakak sainsal tamele tatatok and rop the survey watch e panuyawi. Sang nawawasan ko sa net na miyan, Office and Social Security Counter and rop watch, when ka kuya, men kakailaban tatok and value watch. Yakak sainsal men kabesekan mawiyawi makalelek beneficiaries makachkat tapachpachanan Wayne Ponpay o maslikan Ponpay o ang tatok kasampal and rop the survey makmayban kachiyang tapacho yung lale anso karan. Kalangan Program Director. Officer of some Social Security Pachawan Tatong Kisawan Wiyagan Men Kapese Narasem Billboard May Pachpachalikin Office and Ponpay Branch FSM Social Security website may fsmssc.fm Facebook o Kalangan and P6CH sa Pilkap Pacho ng radio Pilmiya Men Kapese na Pilangata ni Business ka. Lagay pa men sa chiban kakan pareto wasa me kasanti ong rop the survey watch miye waliepe kakwalian tepan yamo welcome kawait irawatch ong raikan me likailap o so chukak lelito tagachkani office po kisumwaw te lumu emen waliepe na office pa pachola ni chen pasakan po tatokan rop watch ni kakanapalila when kakte yung office iray kan medan so chukakan para to tagachkani office kumain wewe to temasen to pagchayan ka pasaleti ya na wali ben office pandel renewe ka kalangan ko mo area mo na siya kaya program watch pwede ya kasampan yeche no kanya instansan kalangan program director nintuan makasantier potata ko chen ka kapon nupungo kanini Emen beneficiary banana kana kaya la survey o kachkilong tapachuan long kachki tapachuan e chungol te sapol metchek ong sombungan office en kaksansa lote tama ong koros imun sombungan office pampachota ni Office and Ponpay Branch ong korosien mewewe ki irailakan magan kachki ni institution cheikan meraseng bank utan-tan parak office po survey and kanak-nakla o irailap kachki tapachawan jangkan.
Irailakan mesochakan apali arail chungal te sapalma rail survey ain kak sansal mechek en nanakos kan kolkolti law survey apalta. Sang nan sombungan September pachola lel chisempe kecil ban puralang nintuan kosandi magintatok o cengkan ban puralang ni institution kan tawasa me emen kin kachki te pachowani. Mech kan kiyangan sumaw o ngirail kan mesay kin che kanakaila survey and kak kanakanakla mon deadline may January saklimaw par riakit ri saklimaw. Ma survey kan ban socha kanaknagla lel ni January saklimaw and par riakit ri saklimaw mawiya deadline ong survey watch ain san salamaw ong kupuragan koros me office ban quality changkan o awilaw kung apaliasang sapul mo ito muchungal survey. Ong railakan makachkach te pachpacho maslikin ponpe kisinduko en kalalapang kan te survey pagkaterier nan post office o survey bukach ananen notarized la mone ban ko purpurtong office en FSM Social Security socio pantasang January saklimaw pari kitri saklimaw. Koros makin kach kita pacho wani mun sombung ponpe tatawakan rop watch pan chipta na nakos risak wano Regit risak tayo nintuwa mech. Okas risak wano may niye atakan mechep kita meseninching A lel E. Okas risak isu may niyare atakan mechep kita meseninching F lel L. Okas risak walo may niyesil atakan mechep kita meseninching M lel P. O okas risak tuwaw may niyepang atakan mechep kita meseninching Q lel Z. Imen pachawan walianti office and FSM Social Security o pakiran beneficiary kan koros en kupur mararata o yang pacheng tatok kesampal watch. Ipil menchungalan kiyan sumaw o pachawan walianti administrator panuelo o management unsak o wiyachungal kapeng o physics CH pwede sumaw sebilkak pacho nan wewe o sakara chonwe. O ngrapisa chingkan te mangichikpen tatok watch kumail kachto te pacho to ni sapal mamayla office en Pompi branch mekanopin sang klok walu lel klok limaw sang niyet lel niyanen. Kumbilkak mga sento nan telefon ni nempe silu riyaw sero riyaw ew walu ew te silu riyaw sero riyaw isu sero tuwaw. Erer o kalanganan kupur korusya. Kalanganan ko mo o kalanganan kupur korusya match magayam sa kalat program and Rahnwet nan Ponpay program and kabesa irakap ura kasampalakan mawiwiyawi tabanuyawan nan wain Ponpay sabachewan luglukache kupurakanan kachin sapali radio V6AH ong nan kaunaptan program kasampal chekan kalangan o kasalelye.